Butandeji yabaho mu magingo ga shamwenda zo mwabaziho kandi motoka taxi number UBE 047S yabaneruga mbarere kuzishaka yatomerana na primo number UAT 892B. Butandeji yabahine town ya Rwentuha umuri Bushenyi kandi omuntu omweti yahona abantu batungo buhuta eje yaba nebasi yabanerga mbarare kuza ishaka konka shafta yacu yaza hangu takuzerera nene wa aho wa primo muda kiyane kikasa kukishara ko kumukwataramo nabakafunda accident so tukaba baroha twari umuntu wa fire conductor wa meno baseji ito akasawa fa abandi bazomirwa so fanze mbadde njibwomu ngimabeka wangishina mukagenda bayemvako okujja ko ebadde nva mu maaso nga taxi atenge mu speed ntono nange mu speed yange kati motoka mbadde ndi mu mita nga 2 mu maaso nga nakayisinganya ne motoka eyo taxi nyenzo okuli ebintu ebwatuka emabeka mu mita nga 2 bembude simpati zo from side ngenzo kulaba nga nengeri motoka kote cross wakati mu rugudo simpati zo kuyinda abaturo mu cyangeki bayitombuye iterembera mbi eyo ruguto rum kandi abatungo bufuta birukangizwa mu marwarro ruga ishaka kamba nebi na byindi mu bawo bani shene kubandi bikorwa kandi mahanga kaba hamba tumurundo go kubanza aha mwanyogu hari kubaho ekikangabwa nkeki enshimike ehwire twerize kureba ekizubu nkeki ecweka nico kimwe kandi abaturage umucyangeki nabagira ngo egu gwenda kuba umuze ayi barukushabira abantu na mnonga abarukora mbitongore bitanu mwe na mwe na mnongo mu government age ababukujunanizwa ahabyenguto kurebeka ngo bakiterera mu mangu barebeka ngo bagira ecyo bakora na mnonga okuteka hampsi omurguto nkobo obundi kugira ngo za butandu aha mwanyogu zongere okucendezwa aba TV West ndo Onesimus ndiya nabo hansa